no bofwe so mi mo nyami bofwe so mi mo aya mami rije mami ya si no bofo aya so mi mo wa fami go si so no bofwe so mi mo bofwe so mi mo bofwe so mi mo aya mami rije mami ya si no bofo aya so mi mo wa fami go si so no bofwe so mi mo so mi mo bofwe so mi mo Fami go jisu no bofwe so mi mo. Yangu pomba fo. Ya tiati krobu o. Tisim. Minyamie, abu nyame. Achima nyina si yangu pon. Hey. Adunya mia owongwa minyamie adunya mia owongwa watado solobo so everyone munana mo gakra everybody can wanna Miami rengu wai ebe kan sampa ya dia chere oda asumje no nyami dia ma ye no owo die won fa ma ye kra Edamu Damusa Hey Abiwa bi se Safia Mama da na ho a yamre Where one map on one map. You man won't me up here. What's any matter to us? Me want me up one Sanka. Did you say? Hello, Miami Rango. Radica, Miami Rango. Ragazamba, Yajirama. Asem, no Yamidia, my dear. Oh, dear, Papa, my emperor. Okaya, who made you Yami Okaya. Yami Okaya. Odiachi, Yami Odiachi. Wakaya, who made you Yami Okaya. Odiachi, Majoyami Odiachi. Hey. Say, Odiachi, Majoyami Odiachi. Yabau fie. Isra dum nim quantinia one thing. Abaya busi oba yeza meja peguma yeda. Yami abau fie. Egawa dum ngajenia ye. Adibia abaya busi oba yeza meja peguma yeda. Chichadu na kono. Chichadu. Yanka teacher. Ababu yanka chicha. Chichadu. The DJ is on fire. Achenkwana is here. My goddess. Esu. Yena sidam ponyo. Afrakuma bay. Adapo bay. Hey. Asida. Mi radio nyami ya. Yena sidam ponyo. Asido. Ayeyo. Ye sidam poni. Aha. Radio ya ida. Company.
Anyana sit down pony. Hey, Mickey darling sir. Namie, you are sit down pony. Ah, you are sit down pony. Yeah, you are sit down pony. Come here, boy. You are sit down pony. I sit down pony. You are sit down pony. Hey! Baba, you want to swear? 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 And you must do it. I'll go away, pa. And you might want to add a yamia to do. Not their woman too gay. Nama imani zwe. Nama gazo asibra be imani suo. Ze asibra be imani soa. Ah. Enko obofo be yiwani su dia se na asem da so. Nyame obofo be yiwani su. Eye ne ga hu. No, I know your flavor. Emma adene de. Do the Mabra nyame, ekua frakuma nyame, apa nyame, enrade nyame. My God is nyame. Ah. Come mia, enrade nyame. Enrade nyame. Bro. Bro. Nyame, Isaac nyame, Abraham nyame, Jacob nyame, Di nyame, is nyame, nyame, Radi nyame. Hey, Radi nyame. Nina, ama onyame wai. Bidi nina ma onyame wai. Bidi nina ama onyame ye. Bidi nina. Ah. Ama onyame radio. Bidi nina. Ama onyame. Empire ball. Ah. Sa. Hey, amo yami. Midi amo yami. Yadi nina. Amo yami. Everybody Sesame. Ah, Sesame, okay, Tuga, so mammy, I mean, train and come away in free ones. Sansa, you mean the pa, a riding saying, Sansa, Emily Beba, and Nipa Bemobo, Odipa, Utminya, now be a ho. Samria young means what is our contribution towards our development, towards the development of Ghana, our communities, and that of other institutions. And in Tina, you may dare to say, Asem Dika, Yadisum women the Bia, Ahenkan, at your Crumiansa, Ekipomiansa, transmitting live from the studios of a Queer Frakuma here in Achima Buabo, Brim Central to be precise. Sabri de Remoko Achim Achase, na Chance Yeko Achase Senior High School, headmaster out the school, no, Mr. Eric Amwa. Opani Wadaroma, and Opaya Moachemo Kwaba, Ahenkan from so. Headmaster and Bibiabo Cordier. Namia don't be no ye, we are so ye.
Enyame asepa. Yedi kan odaman kotokuman bosome ene abuakwa ene Ghana nyina samemu abaso woni u teachers amoya adwuma o a chance senior high school wo performances ananse mu da na di Yankopon onhira mo pa. Yami shamu nso edamasepa. Obi bisa first question say eden na asie wo chance secondary school ntia ene mo fa no kọ ensohwe bia say eye quiz na omodi nkumudi aba na school na de acha de say peja na peja something magical bi ana asi ana ma sansunsun so ye hu ana edumaden ene mpaebo ne ahofama enuanom me teacher for ni management de ato akwanmu a de eboa ye school for no last 2 years results are produce 40 years in the life of Achansi Senior High School. It was the best. The quiz I acquired last year, Namiadon, the whole Eastern region, Dika. This year, so as I could Dika, I represent the Eastern region, Superzona, Basso, Tito in the water region. The Edumaden and Empire and the school economy. Wow. Ye adwumaden because ye mu bi oha headmaster wo say ye ni modi but ye ntiase say from nowhere asa no nyam bia ewo Eastern region ewo Ghana ewo Promantema fam ha no se ba ho maswam ni a lot of things a chance senior high school from nowhere enu nyam ni gia na woje adwumaden kaka na say mo ne nananam ye nyankoma de bi wo school mu ho ne nya we ba cho de bi nyankoma de bi anim the attorney say the data juma ye ba 2020 no ade ba ko ye ni say ye analyze the results are producing for the past 5 years from 2016 to 2020 na ye hu ba bi asinto ne wo na ye de share to akwamu say sadie we ye ya ebeboa na teacher for so mo committee o mo say o mo de ebekọ quiz is a math and science quiz any independent quiz celebration ya ye be ya ye hu quiz no ye de a teacher for bi tuatua no ene ya so ma sen yo mu hia bia wo mu hia bia kwala na ade bi o mu hia o betumi di akodi nkunim no ye de ma wo mo na ye san encourage wo mo eno na asati a produce result intino enye nyankoma di bia na enwo mu no enhye de ato akwam na ebo ama sankunim bia na eba. One may say 2020 na we take over say headmaster that Chances Senior Secondary School ano abo teacher for ni enipa oni omo ye adwuma nyina aba so e wa fidi kesi so say but I ben eni so ade hu ben ye ni say teacher adwuma de 7 producer e won tena faako e bia me bi beba na ye be you ye be transfer do akọ be fufo se ko na koye e won so yi eni so ade hu ben ansa na be free a Chances Senior High School no na be nsusu ben na wo de asi oni so say wo di school ni bedu ansa na waja wako yo mini amedase say ye hwe en say dia to akwam a ye ni so ade hu ni say nya ho akade school dan baby teacher for betra ene ye take ho na enfie num e da ya nimu no e wo school ye fi move from grade B to grade A eno ni ade e da ya ni so nti me de sa de we ahye na school for ni teacher for ni na echimu say omume ye na ye momodin na ye pushi the agenda of artifact forward say you better move school from grade B to grade A na the every day omuni say ebi ene na ebi moche woko ugugu sesia wo net so say we the 10 most disciplined schools in Ghana 10 most disciplined schools in Ghana at Chances Senior High School e ka ho and it say the discipline o dia adisuane adinimu so no ebeko nanim into still discipline in our students and when I encourage you say and no because one magician because so akwanim na baby ya chance any baby ya do any baby ya pete ko there so the bia to na kwamu dia ya bomb say the next 5 years school be fair to grade A na chasa uka most disciplined school tenor the whole Ghana enye Eastern region omamu Ghana ni nyina ye pesuku a emu mufa no yo seti edi omu ni den hyehyɛ eye adwuma makoma kudu no a Chances Senior High School ewo a Chiansi kromu yi eno ka school makoma kudu no ho e ka ho pa obi a obeya bia be tia gogo ni sesi a uko internet so upe 10 most disciplined schools in Ghana a Chances Senior High School ka ho na mini amen fa ayi ba ko idea me ka ti use data
na use technology a na boy na discipline a ebu ba akuni se school ni ejani free school ebe krom ana number bi na teacher ni bi hu no na o sia no bisa nse na why is that way let on cry that na ye school hours a the aye ni say teacher ni be twa picture no dia clear general platforms so you no school no now picture da hoda da wo face disciplinary committee entry sa ni ye say nkwala ni wo school no mu dwane akokro mu ko ye we say no abrase kra enti sa hye na edi to akwam no na ma school no ye ko ye ni. Wonderful. Now, headmaster, Mammy, what is the contribution of the parent? Our phone so no, and Waben no more de bois, and you nyama wouldn't a teacher for Jima a chance of mine, any Ghana man, you know, whom is Yamuno. Our phone so ma, and the worst come are more trauma, dear Sono, and Waben no more de support no. Yominia, Medase, our phone no a beer bois, a bill so of 1 hour from Kakra, your best say, our full beer ba a white chess near school, and these schools are who don't need no. Abani yena famudie etwase wonso no hu ni se akwala no oyoba o fia go bedi di ade so bi dawo so ntine o school dia kakra wonso be ye di betun aboa no sabo no etise akwala ni di ya o de bebusia mu kane ansa na o man na nya ho faso nti awofo no ye be show mu na say ye be stress o mu na emwa no mu fa o mu kwala no ade sua no o mfa nto makoma so na o mu mwa ma enkwani nya baby nyina enkwani nya baby gina enioma bia emfata ni na no ebekọ fom na de ebebo man no emu apagya na ya titire man. Okay, nanse nyane ntese bu kwesi akan bi quiz bi a mu gina apuemantem nyina anem na schools awodo we apuemantem nyina kwesi akan no mo ana mu di mu nkunim wadaro ma round down kakra eye quiz ben na schools ben ena ne mu compete a mo say bi say di nkunim a yesi mu beko super zonas mu fa na mu ko national sa quiz no ma yenti aseye yo minia tse de etiefo nimu no ye wo quiz akasie mienu ewo Ghana ha ba ko ye maths and science quiz no de TV so bibia ntiamafo eni de chepa the other quiz eno ye social sciences and say current affairs eni enyoma uyi science fima e ka ho no eno na ye fe no independent quiz competition na no regions e wo Ghana ha na starting from zonal level na akọ schools or regional level na enumu na last year ye koko year competition a records are setting or no ebinsi isinda eastern region last year ye nya amano mako ha omo mutosu mienu enya edianan ba ko 41 this year ye call in ya records are setting 100 points na ayenya last year no ya ko break your records enya 158 my second school enya 100 for 2 consecutive times, and I said last year and this year, no, yena ye represent Eastern region. A BC Edda. And you know, other schools, Greater Accra, regions bear 4. OT, Water, Greater Accra, and Eastern. And ye the best schools are qualified. Ayokusia, Tito, Senior High School. Yamiadma, if you are the enemy. Say Yamiadoma, your corner say, ye twiko din kuni wudi ai tese ufa 4 regions na magudi na ye na ye kwaku dina 4 regions na nem ya competing with other regions are almost over qualified na ya if nyame adum na ye din kuni wudi ai na je na o man muni na no na ye na ya transfer. Wow. Na ze wedi eye nkranhye saa ya ni onyam saa ya asamede pa de ma buakwaman kotokuman ena bosome ena the whole of Eastern region anabeboa papa Indeed, I want to penta na omumwaye munso ya na itwinko dinkuni no na ense na enyunyam. Se wo ka se omum fampa bonta wachi a me no ya dwe na emwa no ekwan ben so na womumwa mo. Se mu na homa na na tikafo nyina wo metem. Ti emwa ben na mu hia foforo ben. Homa ye de ma ebi mu so mu support ye ni ade. Obi okra na se o pepa se obetwi abeboa ye na enya dia ye de ngoma bre na ye wo ho ye besom na ye push the agenda forward. Say a chances senior secondary team na more represent school no me check quiz no
Morana eti sen ehu bi abom anamo ani da so se superzone anom kono won yiro mo ho no mo de nkurumidi aba anamo vi so mo du burumu nti abamubuo ya ba yominia ade ba ko a last year ye hui ene se esanse no mo nko sa competition ni ebida aye ne ye koye no presex legon ehu se omudu ho na ehu kakra bom because presex for na na sanso go see enu kra no presex for chai mama akumaku edupe it this year ya build up confidence and ya show me say presex na last year omu qualify no mu chai 10 marks this year no omo do grand qualify you know omo ekoshi omo de ye na pempenso ye na ye wo the same level you know obia ma ehu bia ntani mu na de omo sua no omo nko da na di omo pense omo ho animnyam ne school no ene oman ni na animnyam. Okay. Nice. And that's what say the kind of training entity modi amamufra no ehu ni sa nyomo ni nyina this time there emmeminti omo performance partner omo koda na din na edin kurumidi aba. E bompae sa. E bompae. E resume say enkwala nse de CCC omo no. Na mi nia ba ko a woda o man no me bo na ba so papa. O ahunfa ma ayede Ebua, a friend of Richmond last year on our trip. In fact, from 2020, zone the 2020 by this RDC and so on. Zone the ya Cosway Dika for 4 consecutive years and you represent zone. Region and I for the second time you represent ni na hofama and your teacher for and I can almost support to our project no. Na we say this year at the crew ano. At the baby fee. Minimara so way on top of your mind, the headmaster Wadaroma. Say who take you over a chance senior secondary school no. Now population, student population, and Nipado do no more say, and I'm playing with this excellent performances are more than a Diwo, Eastern region ha any the whole Ghana no. Population apeja could do better say. Dominia made us say me take you over no in 2020 na population 1,115. Mino ka say ye wo accommodation ye wo ho akade a kameka say ya travel 3,000 because ni pato do na say omuba ho enso na ye ho akade enso yin mino ka say die the population na kaka kre bi na edu 2,500 ka kre bi na edu 2,500 from 1,115 to 2,500 intini ni pato do na pa say omuba na mum ye ho akade enso yin no ene edu ba bia na we say ye tete numbers so say the be ya you beat me and no matter no many be at say no masuma jom. Na uka academy biti say edebad because me ka say munya 40 years yani senior advisor to the president nana ya safumafo ene honorable Kofi Nkrumah ene owura bulk money atwotwo wuro bebre eba adwumade na se mudi mabisa de tuna na asafumafo anim ye nyina ne ho nti akade ban free sabne bepemne no infrastructure bi anyiniti aban monte abanka anamo bia munnyantu anamo bia na Dominia yet anamo de yetu enweti kra yakọ honorable asafumafo en ede ya this dia ede etu nanim wo anniversary national ede akọ ni fie me board chairman akọ oma ede adisede to manimu no ye follow up ye mpa boni say omo betu ho na mo amayen na enioma ehia ye no ye hia ye pa wosro ye ka say in order of priority ye hia ye pa eye a teacher for no baby ombeda e wo school mu ho e nie teacher for be brave e wo campus the teachers bungalow bungalows e hu hia ye pa say odumfo bi bedum ya o medum ye sa kwan ne so na yenya be bi atia fo ne beda ni nye bebre e wo campus omomwa na discipline na ye du pempenso ni implementing na ye improve nimpo the accommodation for staff or campus a priority. Na wadarumo matima quantify sika be sen na ebetimi aso teachers bungalow no say who on top of your mind because e bia na obi tie and obi person say ye kuo ana ye okuro ananana manfo bi kura say se suku yi bomodin say dia na ade ehia pa sen ko benya za teacher for do na ti suku mu ho no ma hwe mo frɛ ya ma ye da chinti dia
ene sika sai na mu hia de asie ana sika de be de se metumi abo eso na nemu no 2012 aban share accommodation facility bi emma teacher for no but from 2012 na de na store emma omu wie contractor na ya follow up on my site bio enim de chene sign entini say yetumi fiesie saa edan ne kra na yebenya 4 households and the teacher for makoma nan ya omu ne omu family e ba kwacha saa dan ni mu afuka omo wo hoda da ne ho enna say obi so paso be boy ne say bia one apartment bi no ba be secret na teacher ni ba ko ka ho a kakra no na ye ma teacher for be free a chrome abakwacha campus no ma boa ma discipline ayejuma inti sikasem de be de se betumi aka na say when ye be hia na emo no e ka obi akoma so paso be boy accommodation no be see one quarters and one bungalow at the ama school na e be meti de ni ba ko ana me ni bi akotra campus o ma boa ma ya instill discipline na academic work so etumi akosoro. Wow. Mijiri said the okare nyina eto aso nti ever say teacher ni bi kra 2 bedroom apartment bi kro bi ka sem be see compound ho a allowed. Yeah, be jini to so pa minia ye be jini to so if is hiamwa. Na project na mo say starting in 2012 no ayembia na ya South Mafo our the biggest politician within our enclave about 40th anniversary mutim de ne kohwe ana matime di hu nkoma kire no na emuaye odi ma mo so ye den ya konne ho me me bo che ma konne ho na onso agya tumi se odi ebe ko aban mu na emua bia obetumi no wa be boy school no nti no a church school ye form ni say until about 8 years I move ko a new site no na ye bibia old site be bia sisia na ehwe assembly no ho na school ni wo nti ma dan kakra na ewo saa weni na no se de kan dan te sada kan ye ko ni ntia mfa nko nti ama ye facilities be bui aka old site nti aba ya ko new site de I say a shabra bo price no nti ye hiamwa se de be ya ye betumi ama teachers na akọ campus nti kakra amanfo betumi aboa na teachers no titu akọtra campus na omaboa no omfanu mu ye school ni de e ba yan system si adesua asem de a ye as management ye bebo ehumodin na de ya hyase no yetumi de akwani yo headmaster de medija akwan ni panfo sa woni pani adue recently asaju for mo for penny to nsafre ma mi ko bo ne chidom koye MC kakra ema no wo mra eye World Bank project bi ebi aso ne so na wo si school modern schools pa e won importem emmia wo din hini ebi koso o chebi ankasa kromo ebi koso o sino nsase nyina e wo mo e na school no so won nsase ayembia modern boy school igbo mu de akoto na nanem no se wo mo nso mo mfe na nka ebia na nanom ya mo afode na nanom fa kakra bi mra na yen si teachers Bangalore dia ma sha ase onwie no yen to aso na nanom contribution matimatu ho na mo bi ana yo mini amedase na namo contribution and as ye ni omo interaction there ye wano bibia ye tumi ko na that bridge ni kentin there otoso mienu no ye ko na so ni ko di nkomo for school ni ho me ye sure say me ni na nkasa tu anamo afa nyoma bebre ho oni me atukwan ya igusu a ye di school ni ho nkomo nti me ye sure say brepemu no na mo aye tu afa school ni ho no be sache abe fruit ama ye na ye tumi nya ho emfaso nti na mo de ene ye ni omu kita ho de ba ko ye ta ade ye ta ye pa na me didi se brepemu no na mo aye tu afa school ni ho no be sache na abe fruit. Okay. You Mr. Arikamu and the headmaster da achim a chance senior secondary school and school you board home modern wa Ghana ha pa sanse school anya mfinche aduanan na echiri kakra na so hwe efise papa ni na teacher focus on school no mu a said the school no e hyiren na mansan te ne nkan mko akansie bia na omadimu nkunim no esafata se ye bo mabaso ne ehwo munkuran na emwa ye betimi de aboa no so no yetimi de aboa hadi mi ja okra akwa odi anka de an manu pasem na manu e pasem mi asma busa wa no ya otimika utimi yiwuni anu yenzu enye by force etuna bia bo nse school bi eda ho na school no nana manase o man twa sase tetere de amom
enso be wo na achenkwa bi ohin bi ayi kubolo ohin bi no nanamase wa ru o twansase ton mi wagidie mapase e modern ba a chance senior secondary mu boydie mon sase in charge ohin bi amfa ne sanya makan se obetwa bia mo bia kiosu bi asem wo yo minia we de kakra naka ye ni so ade ni empa boni se da land na o mine no e de ma school no e beta ho a because e land a eso na nka da chi bia no se akwanya bi bampo se e pase di university bi e ba mantemu ha yakaza Charles Senior High School ye o land kese ho ndi ebetu ya besi university o na secondary school ho training college ho that is akwa campus complex na enu mu de nyesa na sisi aye hu no na ye bom pa ye se de editu empanifu ani mu no ombehwe so na nka saa ne o ma na asase e koso encroachment kakra na e koso no e begai so encroachment in the ade a asase na se ya nhwini ye na ya mfa ne o ma anto akwan mu a e bedu ba bi no na se me ya yo D4 di ahenkan yo na me ya yo D4 di ahenkan asa me bom sistem na mbusa keke o hey, inti headmaster obazo je se enipa bi person mo fa ye nyina nkwa se ensase a nananum dane ma a chance senior secondary school se mu school asase enti da chinchirima ba se university se bi school be project bi obesi some institution bi ni ade no amanfo asase ekude transase kakrakra eno de ya hwe ni yi a ebedu ba bi no ebe ya sudie ama school no asa ya sudie ama o mine pa because encroachment na asase kakrakra asase yetu ho na mo de na mutuo no ye obabi ebetumi ayapem because in bibi bro me so a ye betumi hey enti no de air course no de mama board aswati ejana mo bi a umbetuno that is the free minister so me de me buy some babesum de bro me so a na me de command board na a free minister land encroachment ne de ya nhwini yi a in 10 years time no school na tax no ye sure say so better cry we de anopa woni ya kensema de na de di wie de no kwani mi bank mamusa emu onwo pa na mi musa wo headmaster woni wa teacher for ne board no a chance senior high school e hye no muni ma no de muni mi asase no a hye no nie site plan na ye hand over the mama ni na da ho intact na baby adu no so who say development be course na wo bisa the process I have na ye de ade se bia o mine crap as on bedi we here process be e wo kwa eso di akire and na nye director general kra se ko GS council and sign on mama approval enti so bi etu na mo bi na enu ho a na je wuntumi en hase en develop dabi no na se hu a na wo se ye de ye trim 24 adwen baso nti ye de bi akokodu ni de ye hu no ye betumi dia aye ni say very report am immediate authority which is the school board of governors okay maye ama santra the logbook mu say that day we e koso okay trim 24 hwe ni ntu ho na mo be a me betumi ayakopu no mayapem na de aka ne de empanifo na so mo eto aso unkomo twetwe ma me yate asese wo ne achiase nyina ewura me kire da sebra geni kenten sebe one ne bokosu atafre de akoso yi wayi nana asutire na yembia nana onim hu bi ana na hemfu ne bi ena efe na chi agye ngwase de ma ohe enu de mint na emumra mane de mabona na mane say ni say na ekoso na wa moa na yentimi entia no kwan a ebe kakra no ebe hadin na board asebra mane na asem na da asebra nso di yiwa no response no let it be aba board no ebesia o so na ya take final decision ndi ho ne de message says response ni nyam mai no from the board no message nke de be kon ho kakra nsa ni mumu no ete nya board me decision a o be take ya to frame bi o ayet me di hu enkomo
Asem we be asem kese pa wo Ghana ha ye mu bia nsentwofo e free pom ha na nyame adom ye di enkui e won kran no ye nyege ye beso mu den sanse ye hwemodin ba wo ne teacherfo ne schoolfo nkola nankasa ene achaseman ebo a obi nim dwonkuku ade beche so bia modin ba wenti da na university bi ba be pm wo ho afi ye pasase school ye pasase am kan say workshop ne ade ade a ene ye si tv ne ade ade ye de komia na afi ye nya bi ye senkobu obi dangu ti se asase na nanamade amamo de ye nhwe amobi mfi ensa nhye boase ye nya de ho bagim na amano kurewo no kurewo mu na timi adadi na yabo school ni nsase ho ban na nkirima nso be hu se ampa omo nsase ompesom ye bibidi bo school na omatimi eyede abo nti headmaster owura Eric Amoa anopai edewase ene wo bra wo de aman wa Ahenkan 93.3 FM so nyankopon hyirawo medawase pa medai for so menya bre etie medawase nyamishawo me wa fa so ho ntia mo hwe ni yi mame wai kire mani wo school ho sa no okay Regina Ankuma aka Abozage udi Ahenkan ofase awo a chance senior secondary technical school no bomodin pa ti ye besre da sebre jeni kenten akra wadaroma wa na edan wo mpanifo se pani tiri ho eni hwe akuma se school ni nsa ase ase nipa ni bia asa ti wiewia na kakra no akra woni mu hwe a peja ho emo bi magu an ma se na wo ye bema kantinka wo ye nipa pa wo ye nipa minimum de otumi yo it is an kwasa chance senior secondary technical he anopa mi ko busa keke o aseloto number abizolo na dem wom engofo bi pensa ati tondi na ni se kuro bi so omunton yam ko twa se ye na boys ni ko sie ni pa boys te da bi na wo tonton nyoma do kakra bi amatwadi kakra bi nti nya ofe se atefa senior secondary technical school bon ho modern omko quiz anu mawini omko ye anu mawini omu gidi mpanti wedi am nsase ye mo ban na bia nkola ne bi mpo benya be ni pakese abesi a chance senior secondary technical hospital at the mom ana university ana TV atikwana na de so me bi by Eastern region this side ti any a chance secondary school wo ayi ensase mfenko bo wanu ohi bi kude no tutu ntuma kono boko wo twene selewa no de sen ye be srem nananom muni wayi ni ho ensase nyina ya modia nanso project like this se munya ye wie pe e wo say momma school no enyi na somdwe se wanya headmaster so headmaster papa no oje one plot wom no oje two plot and this is one of the finest headmaster Chance Secondary School manya Eric Amoa opani Emi show bebre Onipa ebia saye Headmaster Mr. Eric Amoa ayo ne wa entio ye wa ye bo abaso uni o teacher fo nyina saye nana man fo nso a bia muni mun zaze to no ho bibi munyai o munyai sira mu bebre nkirimanti minim kuro bi so kuro no mi moni din yase mu ayewe afere ma ya project ba kromo akaba bi adi project ni bezi ne wa ye ton kuro ni zaze nyina di timi ko twese ye era kura boys de debi ana ye ma twese ye zara boys de akura kuto bi wi no mo se feel ye na ko show afere na na no ojo se magman mase ayo ne wa ye ana se magman mase tie pamucho na nan man for Ghana ha ensase nyina adamabam philanthropists near that nature be they only need a peaceful place to operate. Baby okwo obenya sundwe obenya asase there bibie. Na a chance secondary school ya eje no nyame. Na asaf mafo na no de asem we suma me kuzimbe imra. Sa asem yese me bochi man na asaf mafo. Na no de asem suma me. So say enkamemwa na tefa secondary technical no. Bangalos ni ade na ende migusu a metutu ho anama ba na omu oduche me bam omu odu papa da ye ne uko hoi headmaster so ma ba all right ugusu ba ye ntehwe ma ba enso akabosu me nwatwi o na ye kan matiate akabosu me nwatwi bibia bet mesi kokromotin de Ghana fo be bompo no besie tenana ya saf ma fo de anka odi anka so ma na onkra se da no ma me endorsement ti gama so me ma na onkra se enka fa vim
na teachers bungalow ko siba ko si we came ne ntwe odi ho Nana Asaf Mafu, senior advisor to the president, former minister for education, former minister for youth and sports, former finance minister, former MP. One will see sir teachers bungalow at the Marchand Secondary School near Buensem. Nana Asaf Mafu, where the anya will be the asma, me and the asma me home. So I was with the aja. So be Munya bibi ma chance because I quoted 40 years and some teacher of any advance against simple to the year speech in Azamwa. Brofo Alan Kuchum, man fine ye. Brof Sammy. Hey, but me would you say any day? And I self mouth for him penufacture to Waha. And I tell me Peko for us because Nibuban what Jade was zero in Yatoso near Bunting. Asumasi, Obentain. Asumasi, Obentain. Aye, what the hell? Aye, gorgeous by pencil, NEC or Nagame Hospital. Gorgeous big, say Charles, gorgeous big pencil, NEC or Nagame Hospital. Baby, what I see on table, gorgeous when the boss and table that I saw. Who can almost see a brand and cassette? No one, no, van cassette bed. One, no. Asma mi kan so ya nukure trodo ni pate jaka obowa o ijakada ya aban so ye agenda 111 otisi aya asabia e o miemie bi odan ye nya bi the assurance ye nya free honorable Alexander Kwasi Akwa o ye MP for Achim dan and say minister for health kwaku adma manu say omba be peja odan government hospital nim na eno so atimi apagya akosoro akabo simi nwotwe na ban yewu sofi so minister agwalabo na ko nya mai odan no ka so beba no eno nkwa de honorable Alexander Kwasi Akwayade we all heard him on the floor of parliament so all make this emphatic statement so odan ye nya agenda 111 ni bia abaya me full assurance so mba be pagya odan abaya asabia nim ba bia ntabo be pemne no odan de asiabu edua I mean, Tassie, baby and tabu by Pim no gorgeous back. Emma Mekai, Satam na senior citizen platform, Namu Subi. Me and me, who free so. Namu Subi. I'm an MP quite about 2 or say, Obi or what dream your person or co parliament, Obi some minister no for down hospital, no, on fast arguing in the Emano, no on fan candidate, na a chelsea with Jimu more than mine. Solid. We don't know boy arguing. Na ba Pimine. Agenda 111 aye wa manfo cruise no odan ye nya bi ye hospital no amusim be page am no so akaba so menwotwe momfa hwe mai oxygen timi shorto na agira insanjofo ye kikam no odan ayi momodan anes for doctor for so me adu no ma frame odi una betimi aka kama se ni se no me jagu mo ankan fam no me jagu mo pizza fam ye ka mu dimrika baba no ko anajo anam ko pe oxygen ni bi di bai we we yakwaka it ya besre Nana Asaf Mafu una the biggest politician in our enclave obi kase Nana Asaf Mafu any links no nya influential wo enya odan Ghana na nipa ko ne ye ni the Nana Asaf we de which our nia ye hwanim kese we ye bibi kim kasia ba ko na kiye gina say hey this is a Asaf Mafu project. When omuka so mbe page or down hospital me yomunyi ka just a telephone call no afena nando kwaku na den kwaku ado na den me manfo twa me na mu twa ba wonte omutwa papa ba wonte se mi so omutwa me ba mente obi a wo kandi ni bia den ye betwa ebi wo ha beti ebi wo so awonye de onte sa ebi si ai o chufu ara na ba ko se na we jidi boni wo krumwa odi na wo sentiment mas agwanze nana otuvo omuka de no ba wonte agwane ya fumpa we zama with the ebinie because now look at the influence of Nana Asaf Mafu influence of all Ghana ha enyo odan that's what biletino what the 10 regions grabo mo bitino he is very influential in the whole country and outside Ghana. There are certain things you can think you. There are certain things what that happen you can think you. Sure. Papa be catch was odi met mama 4 ministries or him be or the telephone call the G ministries, you know.
telephone call or different presidents for we me nana we for we me our kind of them po think God dancing can I have mouth me friend na do opa obefa opa onfa self mouth friend na only option obefa na birthday no enwalu pre ba ya wisa na self mouth birthday no wa bobra birthday na de lu pre awisa kinkai Sangla ni bi enwalu pre from that mudim ni ka aluprabo de aluprabo ye ko alupe oda omko na nyoda na ya wisa so inti yesre atefa for Asem na kwotwotwo go watintin aba. And this is the way we have to build a chance Asem. And this is the way we have to build our society. There are certain influential people, there are certain people who also give out with their strength. What na ho den say na ya abu gotesi obu a wa anyi sempoa nanso na ho de be so mu no a chance wo ton 10 bags of cement e de mayen me da bia me se me nya kada say obi ka cho say MPB e na ebe odan yi ebe a chance ya wo boa na ho MP no ho den ahe wonsom woni nipa Asame ma kuram philanthropist we kuram odi Ahenkan kuram edwonfo ma kuram we kuram we na ne ye abobo gotesi enso e use siase ye bo park ye betumetua kentimi ntua but a man if you mu pem we fa ne da asan we fa ne bokiti we fa ne silver no akodam no akwese nso di aba saa ne de chechiri man o me kai papa onya ne ba bi kwai a no wo abobo bompa ye kwan so mia minipa Alex one day me ofie wa masama na oba me wo no se krachi e de ne bitima ya bo mo da manam se papa bebe dem akoma so odan pa yo dan game hospital ntitiri no bebe a e ma ne wo no oye oweska area de keska for pa de anko kan bi wo wesika no so odi onya hwe na so odan sem nko ade a papa de mi tran viet mi tu mi fira masama mi fie hu odan twa ye ba de hospital o shows bit wala say theater message sanin be ma labor ward message san honyoma ma yen amunu mu at that time 30,000 300 million that time no na bukwasa kwa nya me ya MP me anam ko bo no bukwasa kwa ma say jack papa we di say ni say abonti wadaroma yini ni mu ne nkupushi fofi anto ata papa yi owu ani mu haha ebe fa papa yi ko ya ensem o ka chem so be o dan government hospital no na nyensem ketwa. Because government hospital in there the heartbeat of health issues there would the agro man be bo. Metia ya lebeti ma chim serious wa ya. The only place a menyan kwa a hospital. Say ya boabo, say ya sene. Na odano eno na serve a lot of communities around. A chance ni swadro mu ni bie ni anamase asubu asene wo den. E be for aboda. Answer anye ya akwatia, anye ya kufodua. Use your influence to build our community for us and let there be unity. Ye kamboma we Dika kraba we Dika bo na pew ni aye na mo nkwa agye bomo bo a ye betwa mo saa ye apapa so open ye maso odi Ahenkan ye onum na ye wude o ni ye mu nya me silaw e wo ye ne awu fie e wo kotokumen she me say kanu kura na ko pimbra obofo ba be fawo na me say nukure e ye ba bo kes ye nukure e ye nkwase say nukure e ya ho me say die ni ma so say ya de bia na ye hu hye na ye ni frefa na ye hye dem no ye ni enye na ye hu ni ekoso wada patamu ha koso na ye waduma say ya wo ye no ye trenya me sha de mau trenya me mu ho ban wo kwa na aka nyina na mo wetimi aka no kure ni ye na ma kotokuma ya fa ye ntama papa efra mo ni adwuma koso na ye wadwuma na me won hira wo bebre. That's it, Minu Aba. I have my focus a cray. Now, if you remember me interview live studio, me interview Nana Kasani you. One of the most influential people in this area is Ahenkan. Ahenkan, with your language, with your gift of convincing others, try and help in marketing some of these projects for Achansi Senior High School, so that we shall name even one or two of the projects after you in this area. Okay, let's have Mavumbo. It must be in Karaman on Titia. Now the woman is a demonstration. Ukwada bay.
you demonstration you be issues you be tackle your communities him. Now no pay the honorable assembly member for Asem Abuabo honorable Emmanuel Apia Kubi. Dodo na friend na Amukachi honorable Amukachi watuambi wa ha. Oni ye mame Owura Adelaide Thompson. Our retired nurse, our no so Australia abrochimem or a philanthropist, or no so Australia abrochimem no Ahenkan 93.3 FM studio ha. My honorable Amuka Chakwaba first, then Chonkomono, honorable Memo Kwaba. Ya nu aminu audi. Na pombo kode. Nyame adom ene mo mpai bonti. Le nyame say after elections no adwuma na wa start na na say wo honeymoon. Minua me ni honeymoon. Me ye adwuma 24/7. Thank you. Nti adwuma na na asate do. Etu aso sa. Yen so in so me guso a me ye adwuma. Wonderful. See any money anymore. Sanity. Amafo nya me say enya to aba na ma. Te won twen so yin bia adwuma no tuam. Ye da say. Auntie Adelaide, ya manso akwaba. Papa, yeah, me there. Na apombo ko there. But Yankupo adom me ho ye pa. Wonderful. Enkomo no dudu na be gina so na nso mema asame man me aprepre ho kakra se de be teamwork wadaroma. Ye ka awura ana owura yire Thompson Adelaide anasa Adelaide Thompson a ono ne hwan. We de me chira ma se kakra bi. Okay. Me ye fantini. Ye wo me achime da akruma. Uduro ma so dem animu a fear bensin tim abronsa no ho na me free nti udu a na obo Thompson fo no fi ho na ye be kiro ho na me free na banyi krom ha nti no se me tu kwan free oda mpotem ha ekọ ba bia wa Ghana hapo ana se abrochimem a me ka se me krom ana achim dana me kire na minyi wa han me ko school wa ha me ko nursing training wa ha na abrabod me ko fi abuchi kwa ye adwuma ho anso na sese maye na kwa ahomegiem. Wow. It you nurse ne there o practice ni na wa abuchire me practice bi wa ha as community health nurse ana wo ye adwuma ko nkuru benso na me yed me ko to ahafo ano Krobia for sabronum ye ne yedi enko bie clinic na e wo ho no. Okay. Just ye adwuma pa. And is in the 90s ana 94 mo. 94 mo. 92 yeah. 1992. Na zamani Ghana constitution. Oh, okay. Ti you free one ya akwanya ne ba na wo Australia no. Okay. To what practice for how long as a nurse? My practice say me free 92 hona besi a year. Let's say me di nearly 30 years. Yeah. Cause constitution about 30 years. Oh, okay. Wow. Enti so wutwa wani twa wachi say Ghana ni ewura wonso nyame du ko wura nurse adwuma ma. Obaka say we are proud of service o de ma o manfo as a nurse answer na call retirement. Meka say me just say me adeba ko a de bia no say me tenase anase me da ho na me dwendwen abrabom ni nia metumi aja se madwuma se nurse ni no ema se me hira nyame kora. Wow. Sanse me hu se adwuma no na eda me koma so na afe nso obroni ka bibi se nipa wo ho aya na usu ni wo ban bi se bia se ne wo hu obi se intrapersonal principles. Yes. Eni madwuma na me ye no kopa inner feelings no sanse na senia mabosu anase nyese bia me hoahoa me ho eno na aka no ne adwuma na me yese yarhwani no na efa pa se sabro no se ye ne edi enko bie clinic ho ensuo kura na omu ni bia ye no nokre ye mamanfo no ani ba om ho so se ensuo ya de mankwa nokre na wo benum so na se wa anum supanso de ne na yese wo ya ye no na wo kro no omu hyase tutu ebura ye adwuma na ama eho assembly woman etumi kogina simpio su ka se nurse fo ya manka minim se nkwala ewu ebetumi atwa wo krom ha adwuma ye no kyese ne kosi ma me firi ho no kra no krom hofo eba efie oda na me call mankra wo be bisa se na anti ata wo he enti na yese no kra no ma me hu adwuma pa okoye pa me koye wo ho. Wow. So ya baba wa we ya branch na wutia no pay na de bia to koto dwom say obrabo pa ejowuru akwan
ye maame adwuma idom ko bi clinic no 1992 emu nkomo eno ne agba na emwa ode aboa mpotem ha no enti na no pe ye ne na hia wa Ahenkan 93.3 FM so nti ebere ku na nim no obe kire nwoma wa ye de aboa a ye nyina nso ye ne tua bi ne mpanfo se ka akum ye nyine kwakwa num honorable ekwan be na nso nam so wo hia ye maame Adley Thompson yo minyo di medase mechia Ahenkan FM atiefu na ne aboabo man nananum ene mpanifo a etie ene anopai memo bibia che sanso mo bibia afisiapa minyo di ni nane se me maame Adley Thompson yeshia no be mfie be insiani nanani nane se okwe aboabo bungalow bebia bie na ifo no obesi fie bi ewo ho ifie fefe kama nti one day mi wo honom ena o se o hwe asameman nti me call ho no ka chem se honorable be hwe me dan chi ha se ha ne eto bola egu na o hwa eye na minim se bola no mutugu ho no e de o haw ne atete bebre amanfo dache ena yeso yeti ho saa in fact o ka chem me no eto me so se asema mameken Dika because we hwe senior bungalow ho no first class residential area bola bi na trend ye no yes amanfo twa video pa yeah okay ehon ye first class residential area anka e wakra be ka se ho East Legon aboabo East Legon no thank you now we hwe obi dan engineer to bola gu ho no ma enye fe nti me de koto na nanom anim se nka ba bia to bola gu yibetimi a relocate a in fact minya opposition kakra e ho ebi se ho no asase no o ma ye mark for we say ehon e beto bola ede agu sanitation o beto bola gu nti so far as o mine year man there's no way o betimi aye that changes no but me na nanom preso echi no omoti ase se ene betimi aye bibi ampa ye maami so o take move se ene me zoom lion for e kan bomu e maami so boa e bi o dustbin so ni ade se mpatem ofo no se ne be ya ye be encourage no be jiji dustbins ni bi na omonto bola no ngu eno still odi enanye easy amanga afo no yes almost no e hona titini na no mato bola gu honum santi there so chinkine twan ombe me ma zoom line fo iba na ye ma amafo gina hon kakra na e clear bola no ifro me no kase e hona efefefe na ma me no woni fia sabi bo se bola haban na ebi etu fly ene wansa ne ade me no kase e hono ma de ai efefefe e hono kra na asase ni se ye de ama obi a o maton de ama obi a obi so ebe sit down nti through that no ma me no hu say in fact ma bom me hu modern because e do baby cry here say dey o tu cry dey every one we jadan no cry na dey so obi ntimi ntine fi mu sa sabi obi a wakotamo na abone bra na oba na odanchi even odi oho cry ba cry na ho nye me no ka say e ho no ma dey I fe kama ti free ono na yedidi nkomo na ti say oye retire oye nurse ni sata na no go so practice okay e wa brochi nti yeso edi to nanim say yeso your health center bi Satan na chip compound. Ya de tunanim ne hwan ne hwan. Me thank you. Me de tunanim say yes so your health center chip compound bi o ha no ma. Ye pese da chim bia no ye pejam na de ekonanim. Nti me ne ko ho no ko hwe. Nti ye ko ho na ye ko hwe na so we de. E ho happen quickly. Na ne nyoma bia watoto sinks bia watoto se ho de baba insulation. E wo ne fie ni ade o se onabo mo be sesa ni na fa nko. Hey health center ho na osanso wo wheelchairs ne other equipment ne ade a ode abaso ode bread na busuafo ene sebimrewa osi mumbe sesa ni na yesesa ni na de ko health center ena wo de babo ha se ya e ma onu gian so e ma ohwe ma ho ka installation ni ade na otua ni na wonderful e ma ye ni na de ma health center enye no nko a osan ko ye almost every year bia and say anytime bi obebe bia no o bibia o de ma health center no na za na munjwa no omo mto ball agu na ese ebo mabaso so omo mto ball agu na oni ma mia nkonya enkanta we a sanka bobo ma anyoma papa nya gen sanka yes bibi say no na ne yie mu to aso ti o hwa afi bia mu no mami ebeboa yen oba o de bibi eba eye de twa to kra ansa no beba no na wakra TV bia ene nyoma bia keka ho a ode buy na equipment na even na ye wo machine bia sebe oba nyem na sakola ni da yi na onda yi a odi sin so abon so da yi ana so da ototo ni na bi de it is aboabo nyim obi a na de ko aboabo clinic wa
machine to me just akwa no de ya na so na yi sa pepepe minua and me try machine me sambo anas for so wo so abaso uni aboabo de wo mo je awo no e ma wo efe mi se kra minya kra sa mesa wo bi e de aka ho e ma awo efe nti amanfo free across odan ene nkrenkra e wo ase na no e ba hodum e ba beje awo hodum in fact nurse for no omo di hoduma no omo ya de papa minjwa no the honorable events municipal health director no some few weeks ago oba minchen ofie ene me di nkumo said e wo kan ya ono so bo nurse for na ba so chem say odi no kure ni ohwe nurses na wa boabo na omo very much committed to the work inti ye nyina ye moa wom na omodwumadi no ti nyam nwanwa se won so na me kwa me ni nkumo we na won so be kan for say nurse for no bodwuma pa to aso eno ansi ho no ma mi ko hwe ba bi a ye je awo okọ ho na ho tutu no e ha se ne je awo ye labor ward ho labor ward no baby man wo ye nyina ba wiase yes e ha se ne je awo honorable ha ancestor e se to no tax ene wo no hu na mo ba for ene dabi mame na yi ni bottom sika ena ye to ho no tax nti anche na e ho no televisions ne de bae no na ye ntimi de embo TVs no e wo ho no nti me de to eye company ba ko so anim ye friend Eastford okay omo they are into citrus plantation okay ti omo so ye say OPD ho no omo beto television ba ko okay e dia man nti ma so de na ode bae no na che se ba ko ye de bebo in charge no office ne de ba ko so abo ye friend ward honum na che se o da ho na o ji wa yare sem na o de ko so wiase OPD also na ba ko bo honum a o kwa akoje ayare sha hwe no na no so no na che se o hwe e de bebre o page ya ward be no no ni bi se no yeguso mami fa we suntwem ye health center no ye onkrofo bebre a o ma beboae minyo di wa me no kase also wa boae so Ahenkan FM emi bi edu ye no na fine bobo honum mo beboae e ma mo so mo to fine e de bebo honum ma de boae ye mi fa abasobo de kese emfa ma eye me predecessors eye Asem members a o ma bedi kan akono o hwe facility na eye president eje kunkufo ene besi ye obesi se nka ye mfa nye vocational school ho na fofi antwata na ofri abem facility no e ka honom edu ba bi ne se environmental for person beje e de home office na nananom so yade omdom nancy fem se ye chip compound e wo krum a e ho no na je a e ho no sua nti ye nya ba bi sa na ye mfa ye chip compound no enko in fact nananom so di mu akotrin pa ye pa satan nana kunti hin ne mpanifu e wo ha ene omuna di mu akotin nti dan si ho no a mo kɔ ho no na enyuma bebre akeka chi a ɛsɛ etimi ye ohwɛ doors a na wo ho ne windows na emfortie wini na nti nananom so yade ema yesesa doors ni na ye metal doors ni na so eno so ekofem edi ho so na sebi omu fridge a no mu yusu wo ho no mu a omu de preserve do na fridge ni kra so na nye nananom boae ema ye to omu to fridge e de boae eno so ntwa eye OPD ya na mekan na nanom ya mamoni adwumo akra mayade na OPD so na TV wo ho na na oti ono so to TV e de boae e de ma na ozo na TV no ho na TV na de ejini nsem so na oti ni na hema eno so mebo ma baso na aseda ba ko so a ese de ma ye former MP Honorable William Japan Kwetu eye insu a ese na ba eye health center ho papa na emom betu ebula satam edadon komre so omutu ebula na me bae no na ebula na omuntu nwie me so behwe me to aso ma yetu ebula na wie no ye mechanize ye de polytank e de esi so ba du ba bi hu se ho nsu no enya de ebeboa nti ye ko hu MP emoboa ema ye connecting to Ghana water enye no nko a eye lab wa Asem amekan papa iboa the former MP eboa ono man e de ECC ho with 1 or 2 bi kakra dia ubetimi dia yes small test kakra e de e wo honum ema ne embre koso no so eye wa wo so obeboa ena eye emra ye ni isfit for no eye ceremony no eye no e cover kakra ema amansan so ehu nti omo hu ye no ena nkrofo bi wabrochi omone ma Adley Thompson edinkita ho omo ye se se bibi se de koso a omo so no na se brano no omo boa eye esan se they are in a health center nti brano omo boa sabra eye odan government hospital kra omo tonkobeta menu e de aba ben
nti ya happen show ene mo ne eye hospital management enko transe na enyoma bi a muhia no na ede na momfa ede emboa ampa ye be chance no omu list enyoma bebre no meja de amama enyoma no laboratory no na initially no na sika na nka omu pese omu de ma health center no omu my $10,000 Australian dollars. Hey. Eno ni initial but enyoma na bae no ye hwe no na chese sika na broso me no ka sei sika omu de aba no I think it's almost 16 to 18,000 Australian dollars. Who nyoma no se samba Ghana's kemo is almost 1.3 billion. Asum. Me no ka sei mami DHC any lab technicians ma yakọ asase na nka percent ka omu de nyoma ni fra buche ba na omu so de wo pen 10 nti yakọ to bi organ ha ya amobe ye de nyoma ni na de aba air condition ya fese e wo lab on sisi ya awabo lab ya fese air condition ho e ma nyame adoma adwada technicians efri akra e ba equipment aya to abanna no omu ba be fese ni na e branda ya hand over those equipment no na e de ama eye aboabo ene eye hef we say for no mo omu de aye na aseda bi so ho no ma em say amanfo yade e de boa eye membo opani bi abaso oye pure water ono so hu say sa video yi eye ya pe no say me birthday me fan ko tran ba bi enwe nam ne nsa ni birthday ni owura Patrick Owusu oye pure water oya si he ya sharp ho ape ototo eye consumables any on so boy say you be renew amanfo omo health insurance e ma birthday ne ho ne di no ne toto okodu wa pe baby edi folder egugu no ye ko na folder no gu fam papa yesu ye say ne o ye chefs no so de agusu no so ye di folder no de egusu a de ye eye adwempa hen eye wa Kofi mensa adwempa yes adwempa ono so ko ye coverage wo hodo ba ko twa de ne de baya o se onabo me birthday no me so me tofan ba ko na ye de aboa Ahenkan from a newscaster me no ka say what tofan ba ko e de aboa eno so ye de bo ko ba bi o ye wenyi na e bo papa nyame be hira no so hu nti minwa obi afamu de nkakra no omo de ye eye me mbo so fi krom ha o sanete minwa sanete eno na abrante na yade yes no sa enyoma we na ekenya me say me nkoso na fian wati me edi bi akoto fine yes what fine e ma ono so e de o de aboa amanfo bi so wa kira omo so pese dachi on beboa me bo ye current MP honorable Kwesi Akwa in fact ye renovation bi so e koso ho no o hwe facial board no ene ye chancing bi na ye omo sesa ebi ena yes ena e windows no so e de omo sesa bi word bi ho no na plywood okay ene de ye dia chim sisi wa ye omo brick omo ye but adwuma no na em say ice look akra yes say se omo hwe na odini sa kan kwa be yes ye hwe na enkoso ntete nti o hwe dwumadi a one the collective way ye de build my mommy ene o start na nanoma influence and trom to so former MP and tran to so current MP and tran to so ama sabi with all due respect to my own boy Kofi Mensa adwempa journalist o cover programs hu no was me so to fine pure water papa so oh me di me birthday me kwete ba be nwinsan hwe yi me so me kona kaka metima no sa nyoma nya de so aban ka ban wontimi ye da da mi yodi na munyina mawu mi yodi o hwe contribution amami odiaba it's worth over 3 billion atuagu ena won ba hye aboabo health center nti we na o hwe even afi mu ene afi etwa mu aban ene Asem na MP come fan gra ya good nti ye ka se obi ka se nti odi Asem ma you should go beyond say political boundaries yes. Na we ye meeting ni we nya adwuma we ni me kam ense hu montutu ni nyina hu ye nyina yanke ahumbom ye nye na oman ni nye yi sa eboa ebe mo manfo so de ediye mo me da say honorable assemblyman for Achema Boabo honorable Emmanuel Apia Kubi aka Amukachi agira wabre wo ye adwuma ne sempo kra anti adlid de Dika Nyankopon nhirawo amen na omo nkwa ho ban amen o ma no nana no wabusu nyina emenum onhira ne bi amen sanse wo akomapa na omomoto bola gu afiche esu nyame nhira mbi ejamu na mo boa ya enam so assemblyman timi hia wa ade we nyina ba no mami musa say den motivate wa enwoma kese we wo ye de ma aboabo clinic no a wonyi obi eska motivation die me kana me kire say ewiase say ye ne ye ho
ɛna wo ade a enye wo nko anso wo dia saa na me hu no na ne ho ade a say yeto a ye adwuma yi ana ye koye ba ye kopa bi ebedi bi anopa yi kura me sorry a me be me wo fi a obi a me nka bi nhyem say me hu no obi fi ho a obegina ho no oba ya ne ba yare say ni ade sika no ye say ye me a me dia de but okasa ya na say me yi sika ma no na ode ko hwe ne ba e yare nti wa ye adwuma wo ye adwuma ana wo bobra na say bibi ba wo nsem a emenya wadwen say eye wo nko a wo ho okay se fa bi ma san say nyame asem kura e kire yen say me yare ya wa mehwe me ana say wo ka kire obi say ma ho nto fa asomdwe ko na wa anya bibi amfa nka ho a na wo nya hwe okay nti no ewo mu say yes me ko amano ne ko bo bra say me de behwe me ho na nso so no na oda aboabo ai adwuma yi na nka magenda me de kwa broche aha na nso so nyame dum me na ode to me nsem no nyese bia ne manya ma abroso dabida but me hu se kakra bo ho no ma metumi ayi bidia aboa afofra na yese me ye na afa nso so no me ye nurse nti no me motivation ne fa bi nso ene se me ye nurse se wo ye nkofo ho adwuma na wo hwe se ne nkofo esi ebia yare nti omoye bia omoye mro ne ade ye mobo ne ade bi te so na ohia moa ese mekosua makoye suahu anase makopenim dia me de ebua na nso so me hu na mu anase me self understanding no kire me say ese me wo bi ese me yibi na so bua foforo eno na ehye me nkran say nyame yi no menye wow na me nam we so say me da me nam for senior assembly man kind okay me nam for omo Australia eye anti root me pa che me chia any professor Befi any nabusuafo nso me da omo pa so omo nso so no che say omo nso so ahye me nkran say say adwuma ye omo ye meka say professor Befi Nigeria abia nyame ato nsa afre no eye anti Mercy Befi na oye adwuma no te se ne me ye bi na in fact oye lecturer one of the universities Australia na nyame eto nsa afre no na enam se side adwuma na oye ninti no ofi mu no so no professor Befi ne ma Ryan ni Jason enso ye se omo betoa na adwuma no so okay nti no na adwuma no so toa na omo di incubators mienu se ne assembly man kan no abeche oda government hospital incubator so ne bo na fomo me ko hokɔhwɛ mienu kra me ko e ba akokra na kyesa kwala adam e be $10,000 $12,000 $15,000 just 1.5 billion ya de na ye 9 po nti omo di ba akokɔ one of the Obano ni Chrome hospital na mo de mienu ba oda yankopon nhira wo nti ni just omo hu dwuma mi die no na show mun kran mo ehye wo mun kran so na ni omba ba bebo am sanse me be won kakra ne yiri anti root no ye me nyonko pa nti no se omo afibia no omo hwehwe ba bi wo Ghana hanom a hospitals ni bia omba ye sa emwa no de kai ma me nti me mpa ya ne se esi aboabo ye kura omutwe afibia ne be je afi omo ho wow na de abebo clinic ko se clinic ebe ye kese se bi ebe ye polyclinic ana se even near hospital status a aboabo mind wase ko fo betumi aba abeje se wukɔ hɔ na hwɛ kanete bia na ewum ene enate bia ewum a anete osen manage pa se me hu se enkoso abamu ewo hɔ na meka se enya menko men to bo ana se ne mayi ama na ama enkoso abaso hɔ ene obia na ɔno abo amokache de yes metin so ana masore he's my one and only assemblyman field marshal yes nya ne nkran sha menyae ene ma metumi enya akwanya ede ebeye ne ameye wo hospital ho asese clinic wo no asese ye de ti aye ka ho aseme san se me ball asem na ye ni brisem pa ampa so edu baby no ko bi ka chem so na nko fa macho men
na mo megyina na me say macho man na be na bia wakobu obi mu anase wakoko obi e wo ball e hu no obegyina wo bosumi nsia enya da so obeko but just nyame de to me kuma so say me ye pe beans wo area Zoom lion na ye nchiche emfa ma you know asemi ma ta ma chipa no wie ye no so wanka se bia chemade ana bibisa ne ode to manimu an se me mabu clinic no ti ma me hu se o ma hu do abuabuma ne da na kuma so te se de bre ball papa nti me hwe na che se na kokuduro ne nkanya ne nsi ya oye no ho no na ama me ye na ehɔ no so aye well improved a che se still no ehia se ye be koso aboa na ma me fa we musa wa maintenance culture philanthropy said that we can nyanko afoforo oboa wo na waye ne kase nti ne ya twa ba be hye hei no so wo kwa wa nwoma mo de ma no said the nurse fo no na adwumafo no kurakura no omukura mu ye ana ma toto na jeje mu omukura mu ye pa okay omukura mu ye pa meka se me kɔ hɔ ase ne nurse fo no ma ho keka ne se na omusi hwɛ ne ma so no ye se nika ni jensu tituru midwife a oye panyin wo hɔ no wohu se o hwese bibia beto ye se evi na ho keka se obehwese ye be siesie efie ho no se improvement omo ye ho no hu se just omfa na adwuma antofo na ye be koso anso asero so ne omo ye no omo nto aso aye abrante wo laboratory ho no se ye wohu se na ni gina adwuma ho ne kwon do adwuma no na ni gina adwuma ho pa ntino maintenance culture no e wo soro anti athlete man samusa we nso se emprempre nyoma ben na wasade be ka ho bi ma ono abo adwe ho ache se hwie be efidina akosin be branda ne wu kwada de na wada ne ache di ama clinic no nyoma ben nyoma ye de ba no ye mu bebre no be ka se diagnostic equipment a che se me kan ni twi mu ana se nema ye de hwehwe nipadua na kwam yes na fa ye laboratory and fa nso so ye midwife no na adwuma apenfo ene lab so ko hospital ye kan hu o ha nyina ye lab ti lab no nye papa ye hu ha no ti na person resource lab no na lab na jane na so ye tie nwoma no enti no se resource lab no aha no na mpese me kire se me now form wo Australia na Professor B fini ne ma no na mbe so ye mfe okay na ye toto sa nyoma no na ebi ne hematology analyzer no epiem abu clinic wo hematology analyzer very modern one eno aye dem ma me wo do eno no say bia obi ekọ doctor na bi o se doctor metiye me ya ana award me ana say bia me hu yam basabasa bia na bia doctor no sense se obeka so oje paracetamol kono no obetumi aka so ye hwe wo moja mu kakra nti obema wakọ lab ho no atwu abrante na atwu moja kakra nti otwu moja na sa afidie no hematology analyzer otwu moja na odigu to akora sese yedigu mu na fe wo de akọhye afidie no nti afidie no na ebe kire adeko a hauntia ohun ya obasa nye staff na akọ da bi akotwa two tot bi asem hematology analyzer ewurade je video ya babuabo ha bi abaabo ewurade dance ma me ko anim very modern one pa je no phone no mode to video ni so no ama mu we Facebook no sa post biem na me hwe maule ne ho we mi obi afrakuma my dream ma me to aso na fe nti no ene afi hematology analyzer na be bi esine se ehonum no edwo say utu anam from pa heat nti air conditioner full nyanya eno ne de aboho dada kra air chance e beba be install afidie no Yesu Kristo ye ena afi scanning machines a pelvic scanner nti eno no apart from about time a onwanyinsa a ebe hwese akola ne da yi ana se bibisa no etumi nso se ayi bia organ bia wa wudema na wa ya se ho bia no etumi ehwe enti no
oya tebia oya ba yo bi na ho na oyam yo waya se okoro utimi ko ho be ma kra san say ye oba ne be ma ayi ntino ebe na wo benya two inti just say the afidie no fa o ho na fe eno a ready nia ekoso na printing ti no class ano se bia wo hia referral ya print na print wo krata so nti wo kwa doctor bia wo ba bia oni abo ha no ohwe o ready ayi na obehu se ni ekoso ni pasmesi na abo ama yatumi ahwe na se yare a ayo hinta dua kire timi hinta ni pani dua mu no sa ma hia mode abe no ebe yi sa yade ni nyina pie na ya pa no aduro ne ho akwan abobofo yenyanwu biem ye benyia chankasa enti no hematology analyze and lab ne ma no say drying air oven and a water bath e ka we na fe microscope e wo ha no eye titidie ni bia me na go nti kwa mo bla so ni bia okay yakoto modern one I say microscope no no de no ye ma me eno so no eye me fancy ahwehwanua eye fidie wo ahwehwanua be miensa na se 9 nti eno no so no se bia eye umoja mu ana se honam ase ana se ntesu ana nipa honam mu enyoma bia pese ehwehwe mu no ya de to ase a na fe wo de ahwehwanua no hwehwehwe mu a na fe wo hwa bia na honam mu bia ana se James bia na bibisa virus bi ni ade na yes no so na ache no nti na etumi akire so yare a wo yare gutie pa we bia nya malaria nko na bia typhoid ana bibisa no first da fe ye be fi wani ase a se de nya fidie no ebe enu akasa be kasa akire nia eyo nti no lab ho no de nyame adoma me gidi say still na bia there's still room for improvement but to say ni de wo aboabo health center ho no o betumi aboa ma yarehwe na kwanim echen kane no san video we nyina so international standard ho international standard ti ko brochire ba bia we na be hu we na fe na de brochire baboabo sanete to aso na e wo gun thermometer nso de ase tuo bi no nti no senka no na bia de ahye wahwum ana ohwum ana se ba bia umotuam nanso we no de onya wo gina ho ma ase odi tutuo no nti odi kira so a na fe ni ba ngwa fane sankan da bi thermometer ye de hwe oso keke no so kura abo ahunidie ni ade se na be ya abi obi hunamu yare ne ayi no anye ebi anfa se ahia all come oliwa agare nya nyam nim hoyi na ahia ho ahyehyehye ni abora bongo na de na ko clinic ho ye kwa nya fi obi ko so na basa na se ade gan na a chere so na ayi no Yesu Kristo wa aboabo ha nyame nhira wo sa no mani nyina aba nti no nyama se enam menyon fono so aba ene sanu me ya mabubudi wow da ben na wo bedan na di na wagye dia ma aya asabia na o ma hya se de ya adwuma nyame boa ebrada se kura no ye hyehyehye ho nyoma ni nti no ewo ho na emom no ebrada nwume na ye se ya pa ho ntoma na ya ma omani obia ehu se enema aboabo clinic ye woni na mefa akwanya yusunso akase sese nioma no enya assemblyman dia ena enye sebi won a wodi skaba me ye de kototo eno kra omu de abiu ena enye nurse fo na eye adwuma ho no edia eye aboabo man edia ne santi no obia wo fi aboabo ha bia no esese chese o ma wanije anase wani ku ho se bibia wo clinic ho bia no wo beboa na yesiesie no pe me simi yam ananka ebi obi kura ho kura na wasori anopa no akọ clinic ho o se de adwuma be na metumi maye wo clinic akura de aboa na clinic yi ayede akoso bi kura na pra keke ana niam ho pepa keke ni ade eno nso ebetumi aboa ma maintenance culture ne just say enkenya ni nsi ya
ekoso na se nya ba akofo adwuma wonsom adepa na ba fi ntia hwe ne yankura ne yie na enso abapa na mo aboafo na waburuche ne Ghana hanen sa nkwa nkosi fom na bibie gane na so wonderful na mamin kan lete ya dia to manimu wa hey a rescheduling of inaugural ceremony and meeting of the 9th Brim Central Municipal Assembly. The time for the inauguration ceremony and meeting of the 9th Brim Central Municipal Assembly has been rescheduled to 9 a.m. prompt on Monday, the 12th day of February 2024 at the forecourt of the Assembly Administrative Block. You are hereby this letter entreated to attend the program at the rescheduled time. Your presence is highly anticipated to grace this occasion. Thank you. Distribution. The Chief of Asem, the Zongo Chief, the Chief of Odankwanta, the Chief of Jadem, the Queen Mother Achima Buabo, the Kunti Abuabo, the Binkumihi Abuabo, all former Municipal Chief Executive, Brim Central Municipal Assembly, Achimoda, all former presiding members, Brim Central Municipal Assembly, Achimoda, Haruna Amadou Zuri, Municipal Coordinator, Director, Secretary to the Assembly, one and Natasha Kratasi, and almost in Pekua would one St. Jofu Juma, Womu and San Kanyamo Deuri, intense your boss in Yamiadma, the 9th Anamebua. 9 Brim Central Municipal Assembly no inauguration ceremony no omo say ebeba so adwada bosumi ne da etoso edu minu osisi ma wie no ho adiri nya fa pomudin kru ya ho anamboa ene assembly for meeting okay to mo ko dwonwo ma ne ho ombe to presiding member no still amuntu hoyi ajize tuo okay anti iti say bon nyoma nyina tofa woni won a wa brochire onyonko brebo anya ne ba bi ko ne mane ne kun ene wa omodem bo ne afoforo binti ababuma anya ni da so se clinic na yehu no nanima na beko nenso nkuran sha ebe hyam no se ye be hwa nyoma no so yi ne nya committed to the maintenance of it. The MP ye, the former MP ye, the assemblyman ye, the anti enso ye, any do be ye no, yan hwesu ye. Wow. So obi hondo do na, ubetimi recommend Abuabo Hospital ne dia ma. Say omunko ho, o dia wudi wani ehun. Sa pepepe, metumi akase so obi hondo do na, obetumi adikan akọ. San say empono wohwe a primary health care concept na agi se bia nipa no o yare bia ayempofum yare a esese edini tutu mika kọ kesiem ubetumi adikan akọ aboabo aha sese ni asoso ano ko ni asoso ano ni ehwe na eni soso na afi yedo akọ kesiem me kan sana me nema me di buy ni bi eye respiratory machine bi handheld ese me hwe na me hu se nipa home ehu hia pa wa home ka se etua unni smakra na akọ ntino meto saa afidie no eye handheld aye de battery na eye na da no amene midwife edi nkomo no che se aboa papa che se nipa bi eba ho a senye saa afidie na nka chese na ani susu saa afidie no ewo ho ni ntino omutimi so ano aha eso ano ansa na omode no eye ntine me wani da so pa ne areshem se okọ afidie ye de aba ha aba abo no ene nurse fo eye adwuma ho no omo skills ana se omo expertise no ebetumi aboa ma yesusu obi ano ansa na yo otumi akokese mu awakọ. Nancy ni ba the message about say good morning uncle, he happens to be my own nephew. Inti or say interesting conversation this morning. This their time and type of nursing is what society needs. Very caring and patient oriented. God bless you, Mrs. Adley Thompson, for your selfless service. We always learn from them. Now say one also a nurse into us say the mahu fama ene tu watch ni abotre amudi adwuma no. Eno na society important ye here. Na ombeko so asua e de efrimo ho osu I think say Asem papa na wakano. Now say wo odan ha de no kure odan ga hospital uhui pa ho. Me hui pa na me just danu ya me bai ana say etu me to be no me ba
ya na ya bibi nti na makofa ho che se ma mewre eho kakra sanse uhu se enkonanim na me se nkanti ka se honorable Kwesi Akwa e ka se ye bepeja aban na ka so meka na mbisa mu se na eye den sanse uhu se enkoso bie eni ho che se konachi intabo dana wo na make no gorgeous bet pencil say ehwo no na infectious diseases omo ayi ye kosia de o say me sia de wo community health nurses training nje what I say ofie ansana me me ko me ehwo na me graduate am de ko Akurasa nje na ha wo pa yo how sanse na me catch obi say sebe abroche kwa nkadan ko mo abubu asini na bronsan be de wo ho sanse adan na sison kwa no they are infected already. Hey, adan na yes, Odanga hospital adan na infected already. In my perspective because adan no chese say si ho no ma nyare enkomra nyina akomapu nti jase e ho kwa me ma no ko wi nti no so obroni kroma nka bia o ma refer be hye ama ama ye ntika se nti ka agenda 111 ye nya bi kura no enkese se adan no odan de o masisian sanse wuduru ho a enhye nkuran danu ya me namfo yi ka se me kohwe incubators ne se eye adwuma no okay me wura ho ne se me wura word ho ne se ne ho te no ne adenda no se omo bo modern adwuma fo no omo bo modern de nanso so aban anaso ho a ese se omo improve upon hospital no ne tibia no omo ma no improve no omo ma no improve so bo modern sanse enye fanti kan omunyu unza mumu se no ana me pemo interview ko sabe wadi nchin ache o experience ena way you felt ena nipa nkwa ho hia ena nokredie nso eda wo so se obeka nokre te mumu se mu ka nipa wo nim adwumanim ena oka enye nkonkonse ne bi na eka ena ka ho kan so o ka apeniye se odan ya asabe ne bepeja because amount so we agenda 111 odan ya nya bi no problem one day say one factory odan ya nya bi wo se wo ba bepeja mama akabosome nwotwe na ban yegu ye hu hwe mini che kwanfina nimpo mehwe se na tebie ye tie entable da so ho na ye kura se be fefe na nsie ekusisi hospital ye ho isanity ankura hospital masisi opomu a ebi to odan hospital no ye kwa ya sabia kwaje ahoden ne nkwa yenko nkofa yare ntino waka mame anopai yeda wase papa na megina odan man ne achema boabo man na nan man fo ne kuro ya de hie nyina nam ada wase se onyame anfo medua kuro mu hakwa se obi akwatena kuro bi so ebo no homodin se bua kuro na enka ye nyina yakoye nim enti o man ne onananom ne wabusuafo nyame nhira mu nyina na ye hye obo se ye nya nto nko aso se de wampo aka no kakakra nyina be ye de aboa no ye be de aboa na ye ya eyeme nyina menim so wasem bia be katwa to ma ba honorable so a me asma me kan se asida no de ewo nyame o ka se nyame nhira me anka be me de pa amen asida ne de se yemfama awrade na yensire nhira no ma mo ampa ntino me damo so asese mama me akwanya na matumi ni mu abeye abe kasa na yebo mpa ese nyame be ka afofro nso koma na ma betumi aye kese sen ne a waye maye nkaka ma anya ne befu nyampese me ka hye nkofo nkura no kitua bi anza ma anya ne befu nkakra afibia no ma beye bi afibia no ma beye bi na nso me koho no ma me hu so nyame beye aso abapa nyame beye aso abantino kitua bi ansa ntini obia evi se woto awacha na so wototo kokko abuabu krom ha kra wo de ka se o me kapre bi kra na amanya no kra no me mfa nkoto ayi konko bi mu ana se bibi sa wo hospital ho na next one fentonsu na se emua no ne ntumi nto adeba kitua ba ku bi emfa emua adwuma no sanse hospital na wo ho a wo ma ye nyina me fa so me chia mabusiafo ne madofo nyina me ma mo New Zealand Australia me namfo me sofo Kwesi Adesen osofo pike nyame nhira okay osofo asambe di nyame nhira na fe obia nso a ota machi no me ka chense nyame nhira no
ante Adley Thompson enene anope wabaine na bonkomo Ahenkan FM wo wuntimi maha because unya nyehwe mu obia enyi mo ya madwe say yebebo communities na the Ahenkan FM camera will catch you na nipa oya de pano bible say enso kane a emfa nhye table ase ye di si table so na manse nyina ehu ma me nsem so yenkura nhye aka kire say wanye ni pafu opeso kire say wo de na obetima ye de aboa obi obetima de aboa society and community na ususu say esua no ensua kwana kwaye na feboa ebi ofra sene ufi bieni ufri namanse ufri odan ufri jadem ufri esem ufri nkwanta bibi bia betimi de aboa society no enka nhye ketua bi kwa de ye na ebi ebeju obi nkwa ebema obi ani daso na nyoma konkan honorable onso ade na odi twato na eja mo me dase em say your health center no ba bi epese ekudu no entimi ndu ho me no kasa sisi say ye ni obi a sebe oda anaso oben hospital ho emergency eba nanka first pan nanka ye obi ho no ma oda ho 24/7 obekọ no awo ne ade say ni obi a ni bungalow ba kokra ho nti ye de to ankrankra no anim so bi so betimi aboa to be a single room self contained bia sakeke nanka no is a nurses quarters to be by duty anadwa no ada ho South hospital you be ho na ababu de mu ababu ni bi na obi na nurse ni bi oba ho to no che pa say obeda ho ni o nurse for minu ba ko sese o 37 sese ya e na ba ko esan dwuma pa ombebo ha no ba ko na so mo ton plot mi ensan o mesi oh that's what they when you my deal when can another trans say no my plan committee for bem say nurse ho no eni ayare atimbo pa homachi na M1 was say yale ekum no na taba homachi me hospital you know what I'm saying yare ekum no e ba homachi say me fie ni me hospital na opposite wo da ho na dwa be ambulance pa na ye de obi be hye wo no owu anadwu no ndi se de obi ba na obi anu obeso ni mu asoso anu kakra obewu tiwen kana nanom ene assemblyman committee ene ye public opinion leaders kakra no ne ye share sana nanom ene kuro ne nsase ne ye twa tripod sky benya nie ye gina so pau ye di siness quartet ebia kitchen kakra wo ho veranda kakra wo ho be wodi ntibeto light tv kakra tedi pa no de ahon fa mani je tam bia no se nipa ya de to mo kan je na nabo abo yin se na daroma ohwehwe mu a asase bi ho dwo no hono man twa am no ten nti yes ankwankra be anyesa na sa equipment ni dwumadi ba entimi en working to its full capacity because dodo na eye dwuma ebo 334 ene 5 no o mapon samre no so ebi so bi akọ ha me ona so wakwate ti bi mu a se okoje ayarehwe e ho no obekọ no na nurse fo no so e de eni ho in fact me bo nurse fo bi na mo to mu esi ho a no mo boaboa afofofo no mo bai no o mo bom hu modern pa nti e be se nurse fo no so mo ba chi no se be dwumadie no nkrofo bi na start o mo to mu si ho e de boa e de ma aboabofo nti o mo so aba no so o mo mboa na fe so equipment na e de aba no o mo nsom na me producer musa say equipment abai ehwan brofu dia kase egusi o mo mi edwuma ho no o ma betima yusu an obi be fi ba bi na be yusu amom ya de Dika no em say nyame adoma Monday ye de obi free akra technician ba ono be installation ni okay ono ba be fix bia officer lab ho de ne de lab technician no o kan ho bi onim se ne operate wonderful and na even the scan machine no your name administrators ne yes om de obi be free odan aba be boa and na em say nurses for no won ibi nim se ne no e operate some of the machines but when you modern nti I think say more orientation kakra na obefa momatimi de ayusu na ne san kan say sabi yesu wonsom eno anu nipa nti obia kakra bi obia betimi bia ebeboa e de aye yi no omombeboa na yemboa na ma unim se yetimi boa na aboabo health center no koso ebema pressure e wodan no eso beti e na fe so ebema se okọ hospital ko di life so ubekwa homacha ko di life no eso e ha no udu ha pe acha ni a VIP no yes ni ahwe on tentem nti ye na ene obi bia da na koma so bia na me stress umbeboa ye onyoma bebre e wo ho no ma ye me no ka sei ye labo sei esan air condition e de banti ese san intokua ne dos no na de ye yes na fe so se na mframa no bitimi e de academy ti ese dwumadi bebre ho no ma ese ye nti be sre amanfo so umbeboa na me mbo mpanifo ibi so abaso se na mdi kan no ye omo mabeboa Ahenkan FM ye bom abaso pa ye bom abaso
esa enye se mframa mu nko ane mframa amode man de yi mo kasa mframa na mo so mo boa ma yenya fan bi e wo honom nti ye damase eye na oti ene aboabo hima ono so ye danase eye aboabo hin ni mpanifo ono so ye domase eye former MP Honorable William Japan ise na oti na be kan title ho ana mbacho ka ho nti former MP Honorable William Japan kwetu ono so wadi mu akotempa na Honorable MC Dadonko Mr. Jonfo omuna ye former assembly members omuna ka ho na baby ampepeso ayedui ya bebedu nti omo so ye domase na me uni committee for so in fact mitu no motiem bibia me ye bia no omo so push me nti omo so ye domase na eye adwumpa hen so sabi eye pay out the money kakra no abrantie ono so free na koma mu se me di me birthday me to fine baako na dey am dia bebo so ye dana so no any one day set one fine ena owura eye Patrick Owusu ye pure water e wa boabo asasi so ono so ye dana in fact this man ye bona baso every program bia ye bia no say insu ana bibia be ye this 6 match show see I there even say we nim ntwa no amanfo nim the secret of giving say we obi a wo sa omma sunsum na umma enya say we expect say sika bia be show botomu onyame twitwaje wo kwan bebrem hwe unya ban ma ne 7 period sa ubi bi mp3 enfree nto chese utimi koba onsere na wadi ni nyina ye nhire no nipa hu obi vi say mama ne de se me che obi 2000 ede me nya 5000 enye sare nyankopon na kwan nyame bebo nkwa ho ban nyansa kura wo de baye wadwuma wo ye obu odadwuma no na adwuma efo obi nyare serious nko hospital ma adan wo wuo yare da ti papa ya mo ka se me ban so bai se ka kire se papa program bia no o mansuo no o yese ne nyina nyambe hia no sanity ya ono so ye dana se na adwuma nko so obi su ti koma ne nsa de den de che kokwen ya mo bibia mo ne di mframu da enze tama ye gatasi insu ana boys ye yi fa fa no de amba no say omumbe numti ono so ye dana se na ye current MP so say renovation bi cost wo ho num so ono so ye dana se na aseda kese ne de ye didi na so ma Adley Thompson o hwe mami akomapa ene se na onche no ho so o hwe nka se bi obi a waboga de se nka but onche no amana fu ko twa mu oduba ba na odi am na boga ze fankwa asem ko na nwe ho amanfo akwatra bo 100 years ko mun ka ko Dubai ko di 3 days a obegru hwa and odi dodo aye ni na no ma men san obi a osan so entrepreneur me no ka say in this municipality ono na owo the biggest poultry farm ye 10,000 we say best ewo Bangalore odan Bangalore osanso machine ye feed mama your program be fa na brempa na motuo ye de cameras ne be ba ho ye ba be twa ne any live interview about entrepreneurship sangrofo ne ehio Ghana ha I'm telling you or maybe it takes people who are able to create omomutimi create bibi out of nothing or 10,000 best 10,000 best and go back 10,000 yes obi tia o ti adwuma ni krom ha amuka chwa ko fast and fraba mami you ba ti anka why aminya just last year mami nenya the best poultry farmer in the entire municipality de abasobode no ebe man nti onye nipa toa one ne man aka boma omoye sajman na osanso e machines ye feed no eno de waboabo he ya ye guso a enche sese ye bebem feed ma wo kokres na me ole layers gogwa na eto no eno mfa ngosu anya hwe yangu bo nshira at least se wa employ nipa ho mu ye adwuma obi benya ne so na aduane say 200 Ghana crown me sebo sum so a nyame aduna se so to nkwari a nsa bako na no say nyuma we na eternal communities enwuma na di mpuntuo ba enye kasa tenten me how ba kwa me wa electricity ene amokache ebetumi abom je say adu ba kwa mampa amokache asem no say wo de wasem tu nanim a onfa ne tra o ma nani bre ho onante ho a me dey but say ukobi say CBB networking no say then ndi emfa ahoma megu so kra na you hear light ho me hear light ho oda ECG manager Mr. Ese yada fo pa ECG manager no just say ono so ebo modern say na nse na omo ye electrification wo aha no ono kra no ma
omo di omo ni ko see ho say because no mo see ye ho no enka but wo sure so go for see ada kama ma me die me ka se me ntwa no hwe se eyoman bi ye serious we na me ka mo se ma no ye no enko bi ono atimi abebie poultry farm worth 10,000 base aban butare se enwuma beba mpotem na omanfo na atia mu no enya adwuma ni bia den aye to ba be sia ne ma abebie poultry farmer won kokwa 10,000 the government or the municipal assembly should see it as a necessity so connecting to the national grid. No just say 91 they say just aya bamugu a because don't mean to full empower sao just fuel dey abo me kapa they say na me hwe ne say me kwa akọji solar panels crowd ya bigu ayi because na say ka onya light ran ka oba kase pa o because mama mu abamumu ye nya de ho bagim oda ECG manager no oye God fearing papa o ho brase e na wotie ni passem ye nya de ho bagim ye ne ka go ho bagim pa che say nyo no kra nka me say nka post no kra bi mesisi eho sanse na yesi ye mantem ho no nka tina me pay leadership bia ye pa no reaction yes amuka chi reaction ebe obi be ka say odi anka o kasa do anya kasa o so called developed countries na omo mu tu mu so mu yadwuma say no it is the duty of government to give them roads, yes, give them light, because o yi burden bi o ha bi e da ban ne so no o yi free ho sanity bayan ne dia wuko wanya sika na ogobe adwuma won ko pe ne light e o bi to okeke nkwasasem yeso be ka bi akiro odi uni bibi kan bi edam ko kra me ana me try oyiwa oboka over 10,000 your friends say 12,000 po 12,000 Ghana cedi na yedi yi ekwan no editum eno kra na manfo ebogumbe ebru ni omo banchi wo ho ese etua compensation kakra ede mo mansa na etimi enso yi kwan ese na sa China cars chasa kese obom sisi dan wo ho ema kra sa se kwan no kra wo ho no ma ese nkomo boa decentralization amo anya adwuma o ena se munya leader na ni so ohwe opom ha na political leaders say they amfa wo I'm telling you enya se bia me bom dua o because sema mama ye be sha be interview ho ye de camera ya be ba ho why na ya betwa na ya hwede mema ani ma ado kra ba betwa de akọ UTV ayuko mema na ba betwa I can promise you this we nkwa de nso meye man is simple grammar why na mi sha amukachi nti odi ye damase na ye sre ankra so se na mdi kankan no omumbra no mbeboan na ede akoma so say that in biano nka boabo health center no enye health tourism anko bi kra person ba ho be hwe senya pomudin ebebem kra ho na nka eno ne ade ede akoma so se ne bia man bia na o mapomudin nsem enye education ekoyi no o man no de bia mpuntu ni ekoso pa anti obi bia so a o person beboa bia ketwa bia nso a be the person de beboa bia ye beje na yakoma so ade nse that bia person set up trust bia sebi ye de ebia sempoa bibia obenya bia nanka de gunanka yati ede aboa yada sibebre honorable abukachi ene ye maame Ali Thompson special guest on Asem Dika ene one on one ti se ena ye ni atefa a chance secondary school head teacher enso kasai ye bia kwana afrefo enso abam na monso nkomoi de motefa ho no menka manfo message kakra o Facebook Anita Ata osema you do all mame why you need nyame nshira ena Wallace also thank you Madam Adelaide your extension officer Pani is listening Pani or extension officer was who tell the den mame I said ye ordinary piece of FM be obi abetonka and your extension officer also otio the den we so everyone or see odi you go kill mankind odi ubekuyan ampan komolete bia na de ba ko adwuamu ase ho you your first brand new maba de maba kwaku Kisito also they keep up with the good work. I'm listening to you live from Australia. Kwaku Kisito say of Australia and na otientia wana ya mame Adelaide o free a okobo obra kakra ka nsa obano no ono na poultry farm no eye ne dia yeah Kwaku Kisito mame adio mame tse mame agafra kuma we zu ya fa no Kwaku Kisito was ya abo gizege Kwaku na me fans ho no Australia brochimem na owo me va text message me say bi so wonne na me nkuma nim. Good morning, Odi Abu Mayo. We thank God for bringing you back to Achima Babu
peacefully. Odi, when we hear your voice on radio, we become happy. We are behind you from K Bracon. Oh no, on the Otis, I am Senior Obibini GH inside Achem Apreku. Bra Kwaku and Sister Efia, you people are doing well. Okay, we a dead message into Enono Aba Ekwem Ewo. Yeah, young Kwa man so 0554 820910 0554 820910 0201 944 485. Yama me Adelaide Ewa ha and Honorable Mukachi Swaha. In your course no for drink chebra. Memo Achemo Akwaba. You Bacho did this and I can say free. Angwa wadaroma yiti wadwenchire eda ma amina si ya se na me merubia no watun sa egaso na wa nyu ya ala kwa manga atembe ba because enye mana ma amina dia ba no enye na mafitwa eda na pa na mishal ni ma oye de muna afdana ba kun koma anet boa omo ho oh anet obuli ne manyire ba na anet we are from one net e go be ba no so no fu go work till it after obi ya kra o nfi no so mo anye se ne manyire na do omo do ko fa e yejuma dia ye do ma mi ni kuma ba ko yire e yejuma o ho no mo o net ni yate anwa isi aba no abo nsem no tofa wa kasa ntem kakra wada mani pandoso memo ene kasa wa ya de papa memo achi kai oya buagum memo achi mo akwa ba ha Ahenkan 93.3 FM sunie yekwanu ku dini ba bia kasa fri wadama fifri anu ma se fem ofata ofata wa chim anu ma se ofata yetie we bo honorable assembly member abaso papa wa ya de ne ahofama ofama abuabuman na me ma me no so be bona baso me nkamfo ne pa wa ya de na be bia na bola ngu na otuye no ana mo to mama me na kasa anto sa bia wono ese ko no mo santo ma no na mpunturu koso abuabo me bo anamase assembly member kwabra echampon abaso also ebo ntwa no o shebo se obebo anamase next quarter so amaye am say enyoma bi akutka na kwemu ibinu mai no kwasi kwan omso man boso ti mesre omo mbese onabro echampon bo clinic de so no next quarter so omo nyem man no boso mai de obi ase yanso da ase anamase munyem no mo next quarter so aso bu yere hello me mu ache mu akwaba bejo sudi anwa enyo no na hwanie we brabi hwane fen brabi ma yeni abru ha yesro bebre yeni abru ha wate 0201944485 0554820910 osu betima frɛ na waba homa no so nkomo twetwe akoso no anti Adelaide wa ha memo ache mu akwaba ori shaba odin baba ka safri solo yetiu Atama na uka de mani bi wo mun de ote ababu e ko e be ni se clinic no mu pe de bi o be ya doctor for na de on be da na de next for be da no e juma na uka de ne be ya 24 enton ataki bi na ke ba ye de enti that's why ya mi ka de bi ya de ami na continue amaka no kata babu e ko so e for mu ya emwa e tenka e de bo mu kata ana me ka so ene be ya en ton sa si e ba yele emwa o ne ma me ko abo ma ro so fa me sa se we de men sa wo o se na de fe mu na na bo ni ma o me ne ni mu wa ti e ya dwen to a wa kire wa dwen amen me da se mo oyade ofrefo na gina so ache etiwa ntimi antoa so 0554820910 0201 94445 eni ahoma betima frɛ me mo ache mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so me wa cho hwan ni o phone no sound by na enye kama ya UF so kafra o frɛ ni ya be fa memo ache mo akwaba good morning yes sir pacho din baba ka safri the den de kwajo fosu mi ka safri abo abukuro mo ya kwajo fosu yeti wa dwenkyira no pɛ pacho ma me na dia wa ye no die me ho kra dwiri me
Okay. So free kuro yi mo pa na ka wakoma. So be you ne party ya ma abo mind here. Amen nyame hira no pa no mana hodin no. Amen. Protocol ya na erade ma onye nkuduru ba bi opese odi duru. Odi Ahenkan won so bo homodin o. Bo homodin pa na nte erade do be duru ba bi opese odi duru. Ahenkan mo pa. Amen. Yes that say. Hello me mo achemo akwaba. Me joso. Mini ampa chodiri ba bi akase free. Because every activation is very salau. Salau, Mr. Salau. Aba. Uda so kaka. Odi me yare yo mentia ponti de fie 1 year. Oh, kafra bepe bene ba besra. Na oba no ho, ya damfo no. Oh, Mateo ni na mani agi nenso yare nti nyame besa yare why? Yo. Ba cho afa yetiu. Ba me no, nyame nchire. Abu ye ya yekru, e woni ni na yi. Yame onhyira ma me no ena wonso odi yame wachira wo ya wo tre wo kasa ni pa na be kasa no kra de o ka no kra ya tre wo kasa no kra da wo ka nti munina me chia ubia ena sabe be ya wo ma me de bia agade nka no wa ya pra me da say yeah me ba be hwe wasene me ba be sra pa because now buy me junior water pay we a good mind ya full car free ya mi shira hello me mo ache mo akwaba bejoso ore shaba odin ba bia ka se free wa wo ba bra ya me se bo a ye mi am ba bra ya na na de me to no opani kwa ya bo a ne ba bra ya no me ba ho ye de wodi ya mi shira ba na mutuma di awudi di bo abafuma ko tukuman afin so match ya mame athlete em say na ne ya be kakra Mr. Yabo commissioner for aw grata asim ya be yan waduma e be fro aba kwa aba you be di awudi bo abafuma no wa ya de pa nyame mo ho ban sonko sen ya wanya gempa ade bo ababu kuroi sen be obi yare a obenya ba bi ade ne ho akwahye ayaresa enti mema ona bo mo kache so adwuma so no so mi edi nanim na ne ma o ye bo kuroi ne clinic no bibia akoso pepe nyame mo mu nyina mo ban mema maame Adelaide akwaba mi say bo de chi aro nya be so okay amen hello me mo achi mo akwaba ebuagam meju su ori shaba odin ba bia ka safri honorable bibi bosompem Rodi mo tiu adwuma pa oye na minstrel in fact dwuma wo born there eno na oye especially abrimpon anamontu no kura no me de metatie pa me say yes in kranche enema na oye no mo na minstrel but ye ma me no so no me so minimum no but on who meaning to no who say minimum why are they na minstrel no the nipa de who iwi ase nanka na me to nsema nanka won so waboa afoforo nanka won so wama amansan ate wonka then ya wo di Ahenkan wo ye ya me kan me bia me nya me birthday wo send me 200 Ghana me kai pa nipa de wo ha wo sayi mo na minstrel wonhyira ye fun a wo free mu bae amen honorable bosompem ye da sepa bibi nyawa ya de mo kitu abia nso a wo nkaye memo ache mo akwa baba Ahenkan fam so ye fa frefo mi ensanka ho na ma menko hello yes madam oh papa mami odi ba ko pe aha ye fro so ka se free Oba abra ya bua abra ya bua papa kwa ya bua ba ane yo ye da masinya mi hira mo pa na mo dwuma pa moyo em se bia senka wuti bia sina nsaka bia se the bible kan say me ba won chen wa me media na lectures wa nya ma nya wa nya ma me da mi hira mo papa o mo ho ban non tu nyina ya nkom ye nyina ye hiesie ho ye na nyame ase Mami Agreed, once you had was it. Almokachi, once you had was it. Nemo de American say, as Mana Moyano. More almost one I say one son, almost send your mom to the dear Jim.
If say at the Weber, no man should ye not say ya. Who front sign ma? Nipa na o ye no, as an abembebu. See the excellent say. One number more, Namasum couldn't feed you. Namoabo man, Aboman say ya tre. Let me say Kurano, Abobo ya be your damn baby. And she had the must say, Yami Shramo, non come home. Amen. Amen. O da de nya de DC kwam kwachi be ye na de aka hwe go. We DC kwam you actually to ncha. Obo anya hwe. Politics are no moto no ya. Ah, ne da no. Mami de me ne ye mpuni mbo be de pa. Otubom na so matubom. Hello, this is about me watching mo akwaba. Nana wo phone na eden. Listen the phone no kan and kwara no so bi wo ka ya pe na kaba no mo ti the phone. Kwara no mo pe ma sem kan e se aben da mo me ja koda be du kan fa chani. We got the music go phone. E wo se ko, wo se ko ma chani. Kan e fi na so na ba wo. Udi e kan asem. Ah, yo no ma ko na kan e se. Kan na me sa wo no wa gbe pa. Mo yes, very very phone. That is your first one from you. Yes, I wish I tell you George, the bush I tell you, go sit down, mommy. Why that I got an answer from you? I let you know, I wish I tell you, I let you know, what are you there? I had George. Yes, my cafe, yeah. Man, you have visit one again, me. But your last but one, and I'm if I no AC Anessa. Hello, good morning. Orisha ba udini ba aka safri. You labi krom wada ma yeti o anti adledi wa. Aye Dika no. Dada wa. Inta bia wo ase omo masan. Dika omo de wo mani atere a omo ko exam. Angopo no wo nem kan omo ho ban. Omo yo ko na ginim. Onfa omo nko, onfa mo ko din kunim fa omo mra. That's the man who did not go on. I wasn't doing it. And now, I should have been but one is a man, and not like already. I'm going on one. Now, I'm going to Ampa Nyamisha, no so there as a papa pan wakano. Me bacho memoir last call. Wa pomba ko de adumo na nso e Kristo ahu ye mobo afeye ti wa dwenkyere me bacho e frem ko fiase ya me ka se flat media san do na frem odo na ye e odo na ye ti o odi uduma dia udi ne ma me support o de support abu abukuru no sebi ye fata man mu se nkonku e wo ha nyina flat ya de bia san ne ti odo ne usa ye won panimpo a bibi ho no ma o mu odi ble e wa bam a o mu sa die we se ukuru ni mo e ti etumi swako ni atuani ayila said ya se kodi ko nyo ne wo no ko su ko ni odi ma me ni ma dia wo di no se na ko po ba na de de so san pa so te yes san kan ni ho amen no ni mu di ma dia mu di no enko so ko nya ko po di amen ya da mu nyina se edumi fa frefo bia biam anjali ya da se onoba mu ka che da se nyame nka mo ho bye bye hey Only by him, Auntie Adle Danso, Kwame Kisito, Honorable Amukachi, and Auntie Alice, and now for Auntie Ruth, on your baby crow, named Maliniku, Ababa Damase, Honorable former MP, Honorable William Japan Quaitu, current champion, Honorable Alexander Kwasiakwa, Ababa Dabunina say, I come from Swababa Damase. Well, good ray. Ayuko, Misha Mami boss, you ever be trapped from UTV. Eddie Akotoso. Would do a chili. Yamuani Pane. Yamuabi, I am one as in Mumani Wanzu. Yamuani Baum. Kawam wani pa na papa wa baji din wo was gano mama we da be ubeja ho cash nu ubeja ho
ɛdan no wobɛgya hɔ kwa ku anim kosi buadu obɛgya no moto no fon no obɛgya hɔ alachakai meja ho Land Cruiser ubɛgya hɔ ade a wontimi nya hɔ ɛyɛ dimpa a ubɛgya na kyiri ani de wa ukwa sada nkra baka sɛ papa bi mami bi ugya dimfo nso na nso bɛka agwasi maafo owia me mami kokonte nkwan kokonte nsi jaso do okoto ye awe yamwani pa ombra aha yamwani pa ombra tiasio odie yamwani pa ombra wakwa woni ba yamwo mame yamwa sadeni yamwani pa ombra tiasio enipa hiamwa na wo bia boa no uni bia enye by force wo bi na wa mana nyame nim se otrimu oden wa make unzo obi boa amwani nso na obi ma eka se misusu ese nkoma mi se wo nbutum bibi bo so mpem yakobon shao Tefo amutia nka fam nyanya mi shamo kwa anim kosibu adu me dase brandness me dase maule eno boss Billy the technician me dam so ase chichado da wonti mi twa madwumadie so no paya na makwa yi ase fi ebrede so e saba beto so ene na third and fourth position ye bebo Afcon o grand finale ene so beba so no ndu bo paya da kuma so nsam break Ghana fo wo potama nyina chane so se ukwada be vase na so ye de ni bi Bia be she tuntum wan kramonten so eno ma bomi t-shirt na mde aba no eye save Ghana football now san say elipa bi di Ghana football musika ehwehwa ball no enya akono team na nyina we ne se ekotokuru ayase na edaba ye oda sports stadium enye obi adwapade eye oman ni nyina dia enso amantimi tam 8.5 million si enkoji ni let me fa bi nya phone we aka se munani so de wa mo se ano ya